Bamwe mu batura bakiriye atetera kucara kumanywa nkamandero mu rurembo rwa Hoima bebembirwe chairman wabo Amza Mugume hamwe n'abakansara bayore bisasuro byone byababiri ya muhanda hamwe n'ebikuvu yonjo abo songa nti abantu cyakuba ibingura ni bari twasaraho twese mu gisago cyarero wanda kwa byona kongererezaho turaba mu tubasensitizinga tubolike kinakolebwa kutubeno buyonjo bulungi kirayete wese ebivera soroza bivera tukubegesa kubisoroza no kubyaho kwalinga misasire bikujunga ekichweka kino twagamba twachwamu tukole bulungi bwansi abukusemeza ensi yaitu buli bujunanizibwa bwa buli muntu kulora nti ekichweka ali tuli twaikala mu environment eri clean tukomakomera kasasiro kandi twarora ensi yaitu yasemera aba bashobora kubacikora koreka abantu n'obujunanzo bwa buri muntu wena okurinda ebyobuyonjo kakimwete kyokuroro waite kikoze byadete buli hantu okutyo bageno masema okora ite tukikora bukaire abantu priority amahule ayo kuba tunamuna obugudo kwekolera itwekamu abatura basime cyakorwa barakugira ngo obuyonjo n'ikikora hamagara gabo nuko kushaba ucuru kwataho kuyora kasasuro burizoba ikintu kirungi muno kikwegesa abantu obuyonjo hamwe naitwa bakyara omaka gaitu tukijja kutunyumirizamu tube bayonje muno omaka gaitu kwesemeza physically na spiritually nti bokuba yasemeza by'omwoyo n'omubiri muntu akura nayitegeza nti mali byono bibalansingire ururembo rwa Hoima rwine motoka bya kasasuro bibiri byonka kandi abebembezo bose reno bagamba ko bitari kumara kuyora kasasuro eryo mu division ibire ya Hoima East hamwe na Hoima West amakuraga gashakwa Ambrose Nuwagaba Katoto.